Mark Between, Linda Angeles, Buan Nulud Swatchong, Angeles Di Macali, Cuenco and Kagad family, Mr. and Mrs. Vicente Nulud and family, Roy Between and family, Magdalena Diaz and family, Raquel Diaz Cura and family. Para king birthday ng Susette de Ausen. Para King Kayadwanandari, Lorabel Manyalak, Manlutak, Medina and Pulintan family, Tita Gosum, Tess Calma and family, Teddy Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, ang Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitog, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Didiacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Binus, Rizalyn Binus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion Carissa Marie, Charmaine Ronnie Lorraine Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bone and Mylene Bitug, Tita Gosum Crisanto Santos, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, J.N. Chica Rayon, Nina Gonzalez, Brian, Brenda, Kobe Kurt, and Manlutak, Rico, Bessie, and Chen Dueñas, BJ Pati Madali Manlutak, Sophia and Vanji Manlutak, Roslyn May Between, Emerson and Ken May David, Erica Summer David, Apoles and Randy Sanchez, Kirsten Therese Sanchez, Peaches Ocampo, Rosie Yumul and family, Randy Kayanan, Imelda Nulud, Remelina Swatchong, Jason Manarang, Roberto Manabat, Angela and Marge Manabat, Renato Angeles Jr. Para King Kapaldanandari, Jermaine Victor Prancher, Lucia Flores, Marieta Rogelio, Wela Raquel, Rayel, Eric, Roman, Edna, Cyril, Joel, Janjan, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Josie Hinco, Lucia Flores, Rogelio Marieta, Roman, Joel, Edna, Cecil Manlutak, Banji, Brian Manlutak, Cesar, Boy Guanlao, Lourdes Malyari, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Ping Vizcaino, Jeffrey Reyes, Consuelo Calma, Ernie Echage, Paulo Marcelo, Lorena Marcelo, Jane Caburata, Marcelino Lagman, Clea Dungo, Jody Buan, Silvino Buan, Gloria Carbonel. Para King Caladwadari, Jonep Rodriguez, Dionisio de la Cruz, Maria de la Cruz, Myrna de la Cruz, John Francis de la Cruz, Eustaquio Felicitas Roque, Catalino, Lydia, Leonardo, Crisanto Gosum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Lauriana Felino, Salome, Gloria, Gilbert, Simeon, Maria, Godopredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunata Lopez, Jose, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Terence, Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Isidro, Maria,
Erico Mariano, Jose Tantenco, Marcelino, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Arnel Kasupanan, Columbina Hinco, Pablo Giao, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz, Reino, Rey, Ronnie, Jose Flores, Cesar Vizcocho, Jonicia, Emilio Cornelia Serafin, Rosalinda Ibarra, Gloria Martin Manalili, Maria Victoria, Ruben Manalili, Sunny Diaz, Tomas Diaz, Remio Garcia, Angelina, Mariano Maliari, Jose, Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso, Hinco, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Pablo, Maria, Victoria, Marcelino Gilas, Pablo, Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto, Arsenia, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Angel Cruz, Carlos, Niña Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Virginia, Felix, Cuenco, Aurea, Nestor, Teomico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Castor, Aurora, Maria Luisa, Maribel, Elpidio, Agapita, Ricardo, Marianito, Willie, Eleuterio, Martina, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Senior, Teresita, Honorata, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Eula, Lalio, Victoria, Angel Senior, Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Jennifer, Randy, Rafi, Feliciano Senior and Junior, Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layug, Simeon Maria, Godopredo Tayag, Jotelio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermihilda, Marivic, Antonia, Jeronimo, David, Martin, Dominica, Pablo, Victor, Melacadies, Belen, Benicio, Corazon, Roberto Sr., Loreta, Rodolfo, Roberto Jr., Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Herminihilda, Marivic, Antonia, Aurora, Jose Niki, Manuel, Hil Domingo, Esmelinda, Malayo Pinlac,
Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada, Corazon Presi, Glaceria, Andrea, Francisco, Marvin, Jesus Soriano, Jose Salvadora, Juan Severa Mariano, Maria Luz, Lucila, Kenching Lorenza, Roberto Wang, Homer Garcia, Lucina, Marcelino, Joscana, Jeffrey Kayanan, Teresita, Enaro Kayanan, Carolina Alfonso, Primo, Mario Alfonso, Maxima, Raymundo David, Crisanta, Roxana Aguilar, Jomar Ocampo, Calixto, Norma, Carl Joseph, Alma Bituin, Norberta, Dominga, Angelina, Aaron Gabriel, Julian, Anastasia, Carmelito, Rosario, Maximo, Glenn, Marcos Jr., Marcos III, Jose, Juanita, Nora, Renato, Victor, Isabel, Darwin David, Junicio, Maria, Mirna, Emerenciana, Ignacio, Sophia, Fenamin, Ramona. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela. Kapanyawsan po ka rin kakasal. Inicolon N. Ravago ning San Nicolas Betis, Kasalya kang Ria R. Kamaya ning Angeles City. Kasala king January 8, 2025, King Our Lady of Lourdes, Paris, Angeles City. Ikamil Escasinas ning San Juan Nepo, Museno, Betis, Kasalya kang Chester de la Cruz ning San Leonardo, Nueva Ecija, King February 8, 2025. Inkasalda King San Bartolome Apostol, Paris, Nueva Ecija. Irenmel Joseph F. Purisima ning San Juan Bautista, Kasalyakang Marjorie C. Layug ning Santa Ursula. Kasal laking February 8, 2025, Ketiking Pisamban, Betis. Nung atin ko pong balong kasangkanan, ban emi tuloy dating kasal. Pakisabi na mo po, King Kura Paroko o King Paris Office. Salamat po.
Pakatipon tamo, kilagyoning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ni ginutamong Yesu Kristo at ning Diyos ipa, mantabe sanang parati kay kayungan. At kaya ka, ante mo rin. Maya paabak po kay kayungan. Maya-payabak mo naman Kumusta na kayo po? Mayap naman po. Kanitingaldo, pag masusyan tayo, ing ka-fiesta na, ning Sagrada Pamilya. Ing pamilya na ning kekatamong Ginong Hesu Kristo. At king kekatamong Ebanghelyo damdaman tamo nung makananong ing metong akwento, anong nuka rin ing ginume lakwan niya king templo. At i Maria anting indu migaga na kaya, uling minuli yang ene kayabe ing anak mo. Akit tamo king mahantining pamikatagon, nung makananong ing pamilya, eya meging perpekto, pero pwede yang maging banal. Eya man buo ang pong kumpleto, pero pwede yang mayawos sagrado. At man kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakan talapamot sisyan, ting kaya katamong kinan at pamikasala. At king nitnong kababando banyawaran tamo, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamongan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, agino tamo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa ng parati, ang gaking biye alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O ipa karin banwa, alina lang king sabla. Inutos ne ing yatong pabalbie at kinoronan mo iting kapayapan. Kapamila taning pamaglalang mo king pamilyaning tao. King penandit ning kasalesayan, inyang ing sabla makasadyana. Tinubod me ing anak mong mamale king panawon. Mamintu karing batas ning bien ing kay kaming yato. Ituro mo kay kami ing kabanalan ning makatawong lukod. Ipakit kay kami ing ulaganan ning biye pamilya. At sopan mo kaming ni biye king kayap kapayapan. Busal ding sablang tao. Ban makapakira kay kami king biye mo. Manggaman king alang angka. Amen. Pamamasang iba't, king mumuna ng librong Samuel. Mebukto tiya iana, at beit ne ing metong aanak alalaki. Samuel ing lagyong binyena, king anak uling ngana. Binyene ning ginu kanako. Eya tinuki iana, inyang mintaya ielkana, at ing mabilog ng pamilya. Ban miyayin, king ayin, sakripisyong yayayin, balang banwa, at bantupad king pangako na. Nga na king asawa na. Ito kike ing anak, arapaning ginu, potang miyawat ne, at karine manuknangan, kabang biena. At inyang ayawat na ne, tikine king silo, magdalayang metong atorong at lungbanwatwa. At 26 alitrong arina, at metong alulanan a ating alak. At delane ing anak na, king balena, ning ginu, karin king silo, agyamang anak yapamo. Kay bat ding kinatat ing toro, delare ing anak kang Eli, nganang ana. Mayalanggalang na kumapo, ako po itang babaeng makatalakhad siping yu, at menalangin king ginu. Oy ni po ing anak ay inawad ko king ginu. Pekiramdaman na po ing inawad ko. Ngeni, ako naman po, babiyeke king ginu. Kabang mabiya, suywan ne po ing ginu. Miyabiyene ngeni king ginu. At karin dikwane para king ginu. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Talita pakibat, mapalad la ding makitakot king ginu. Mapalad lang maglakad, karing daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Ikanta tayo po. Mapalad la, ding makitakot king ginu. Mapalad la, maglakad ka ring daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Mapalad la,
makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka rin daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad lang, ding makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka rin daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa nuwan. Lawan yu nung no anti ing lugod na nigpa kaya katamo. Tunay na katang kaluguran. Inya mayayawos tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan, anak nakatamupin. Ing sangkan nung inya ingyato nakatamo akikilala, yo ini. Ene akikilala ing Diyos, pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakatamo ning Diyos. Oneng pamalino, nung nano ing kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo king pamagbalik ng Kristo, maging kalupa tayo, uling akit tamo, ing tunay ng kabilian. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ning kakatamong konsyensya, panatag tamo pilubluban, makalapit king Diyos. Tanggapan tamo ing nanumang adwan tamo king Diyos, uling pamintuan talo, ring utos no, at daraptan tamo itang babye tula kiyo. Itiyo ing kautusano, maniwala tamo king lagyuning anak ng Iyeso Kristo at mikakalugod tamo antimo ing inutos ng Kristo. Ing mamintu karing kautusan ng Diyos, manatiliyo king Diyos, at ing Diyos naman manatiliyo kiyo. At king kapamilatanan ng Espiritong babyena kaya katamo, abalo tamo, king manatiliyo, ing Diyos, kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam kami, karing amano ning anak mo.
ing ginumanatili ke kayo, at keka ante mo rin. pamamasa king maya pabalita at pangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Balang banwa pupunta la Jerusalem ding pengari ng Jesus ban tumagon king fiesta na ning pamaglagpus. Inyang labi na adwang banwatway Jesus may kipamyestala antimo ing sadyarang daraptan. Kay ba't na ning piyesta minulila o ning pepaylakwan ya Jerusalem ing anak ka Jesus. Era apansinan iti ding pengari na inya inisip da king kayabere ne king grupo da. Pepati nga po na lang maglakad din niya nga pansinan da king eda ne kayabe. Penintunde ka rin kamaganak da at kakaluguran o neng ere ikit. Inya migbalik la Jerusalem ban panintunan de. King katlong aldo ikit de kilub na ning templo. Makaluklok yang kayabe ring Hudyo talaturo. Makiramdam ya at mangutang karela. May nga pamulala daring sablang may karamdam kang Jesus, king kabyas nana at pakibat. Mi pamulala laring pengari na, inyang ikit de at ngarang imana. Anak, o ba't depatan mo ke kami iti? Itatamu at ako migaga nakakami king pamanintun keka. Pekibat na karela, bakit penintun niyo ko? E yuwari balo king kailangan kong atsuking bale ng ipako? O neng era antin dyan ing puri ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazareth Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap na ngang Maria iting bagay king puso na. At dinagulye Jesus king masanting apami kakatawan, ampon king kabyasnan. At katanggap-tanggap ya, king Diyos at karing tao. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya pa abak, kaya kayo nga. Kumusta na kayo po? Maya po. If you will be given the chance to change your family, no karing klasing o nanong klasing pamilya, ing puriyo sana maging. No karin sanang klasing pamilya, ing puriyong mibayit kayo. Pota pong dimdam tala ding apelido ang pong angkan, atin tamong tambing ayisip, halimbawa, pamilya daring Aquino, ininoy yan, anyang PTD King Airport. Pamilya na rin Villar. Landlords na rin. Pamilya na rin Salvador. Metong lang angkan. Daring actor. Apo pang actress. O namang sinabi ng pamilya ng Kayanan. Pamilya na rin Balanak. Pamilya na rin Tugak. Nanong mumuna tamong ayisip karela. Pamilya na ring Between. Pamilya na ring Gozum. Pamilya na ring Santos. Pamilya na ring Valencia. Nano ing mumuna tamong ayisip ang makatuking bagay ban akilala tala. Potang dimdam tala ring lagyong areni siguradong atin makatuki. Atin tamong balo tungkol karela. At atin lang papasyag tungkol king mismong angkanda. Pero istong sinabi ng Sagrada Familia, nano ing buridang sabyan, at nano ing mumuna tamong ayisip karela. I Maria, i Jose, ang popa i Niño Jesus. Sagrada Familia. At potang daramdaman taya ing Sagrada Familia, balamo mo perfectuya, banalya, idealya,
uy ni sana dapat, makaninita mo sana dapat. Pero ing kamatutwanan, nung pakalawen met pakasimen, ing Sagrada Familia, ing kwentuna, kalupanya mo naman, ning kwentuna, ning mismong pamilyata. Ing Sagrada Familia, ing kwentuna, kalupane ning mismong kwentuna, ning pamilya mo. At bayo tayo tumbukan ing punto aburi kong ipasyag ngayon Domingo kaya kayo, lawen tayo pa mong bagya. Panigaralan tayang ditak nung nanuya ing kabaldugan ning Ebanghelyong Bebas. Ing Ebanghelyong ay ni ating adwang importanteng dake ing pisyag na. Mumuna ing ulagana nitang metong akapagmasusyan. Ing ulagana nitang tegunan ng fiesta. Ing fiesta na ning Paskwa o the Passover. Ing piyestang ay ni, yapin niya ing peka maulagang fiesta para karing Hudyo. Uling king kapag masusyan ay ni babalikan ng pasibayo nung makananong ding Israelita mi kapusla ibat king karelang pangayanipan king Ehipto at miglakbela papunta king disyerto ang gana king lupa, king gabu na pengako na ninggin. Ating fiestang ay ni meto yang pamigagana ka nung makananong ing anghel na ning kamatayan ligpasa na la, ligpusa na la, ding sablang bale, ding sablang pasbulda ring Israelitang mipisikan daya na ning Dalise Cordero. At tatandanan niya po ita, king libro na ning Exodo, anyang midawon lang tupa kay bating daya kiskasda, karing amba na ning paspul, bang kanita king pamagdala na ning anghel ning kamatayan, elamate, ding panganeng lalaking anak da. It is a commemoration of the liberty they have received from God, from the slavery, from their slavery, karin king Ehipto, at king mismong anghel na ning kamatayan. Anya pinong lalawen yung karakal da fiesta rin Hudyo, ining bukod tanging fiestang ay ni, ing karelang required, kailangan at tsula, at eda malyaring palagpasan. At o ito, ing gewa da rin ing Sagrada Familiang Areni. Ing kadwang importante ng dake ning Ebanghelyong ay ni para kanako, yapin ing pamipasyag na ning mismong kabilian na ning Ginoo. Kaya rin na ning Ebanghelyong ay ni eta na damdaman nung nanuing mga palyari king Ginoo. Kapilantanya mo damdaman pa si bayo ing kwento tungkol king biyanan ning Ginoo. Potang 30 anyos ne. King Ebanghelyong ay ni susabyan na 12 years old dia ing Ginoo. Anyang mawalaya king templo. And after this gospel, we will never hear again Jesus. Kapilantaya damdaman pa si bayo. Potang 30 anyos ne. Potang umeneng mangaral, umeneng magpakayap, umeneng gawang miyaliwang mala, at umena ng arapaning kayang kamatayan, King Cruz, karin King Jerusalem. That is why this is the last account. Anong nuka rin in between 13 years old hanggang 29 years old, alata mong aliwang akit, nuneing sasabyan ning talwing parte ng Ebanghelyo nga na, ing ginuta mong Heso Kristo, di nagulyaking kaya pa ng pong katuliran at megin yang karapat dapat king arapan ning Diyos at king arapan daring tao. O yan ing importanteng daken ning Ebanghelyong ay ne. Ngayon Aldo, pag masusyan tayo ing Sagrada Familia, ing pamilya ng Kristo, Maria, Ampoy, Jose. Nanong ngeni, ing panagkat na kekatamo ning kapag masusyan ay ni. Simply yam, ing pamilya, eya perpekto, dakalya kakulangan, dakalya mo naman kamarinayan, dakal mo naman pa magkulang, pero naburing sabyan, eya pwedeng maging banal. Eya pwedeng maging banal. Bakit? Uling neng kayo isipan tamo, potang sinabi tamong Sagrada Familia,
O yan ing peka ideal. O yan ing peka perfecto. O yan sana ing dapat tamong apusan. Pero ing kamatutwanan, ing mismong pamilyata mo, karing aldoldo pamibyebye, karing aldoldo ng daralanan, ditak-ditak maging dalise ang pong banalya. Anyapin na kay isipan ko, o ba't kaya ring aliwang tao? They don't even appreciate their own family. Uling kawani lang miyasawa, uling kalulula mo, uling puros namong pamipate ing paredang daramdaman, karing-karelang kamag-anak, uling ela mikakasundo, ala na lang konkretong paralan, bang kanitang maging banal? Ali, ing pamilya, maging banalya, potang libutan dareting kakulangan, ampong kamalian areni, panikwanan da pamuring maging buo, panikwanan da pamuring miyabe-yabe, panikwanan da pamuring maging mayap. Only then that our family, in the middle of their imperfections, they can be holy, holy, holy. Minsan, ating meto nga anak kalalaki, linapit ya kanako nga na, among, pwede pong pakisabyan nyo ding pengari ko. Bakit nga ko? Sana paramdam da naman kanako ing ating kong pamilya karena. Uling ngening aldo nga na, birthday ko. Pero ni metong karela, alang me kaganaka, king aldo na ning kebaitan ko. Atin kumupo sanang papangadi kaya kayo. Nanita, nga ko, ing sana, datang ing aldo, ing pamilyami, maging kalupade, ring aliwang pamilya, daring kalukuran ko. Sana maging kalupade, ring aliwang pamilya, daring kalukuran ko. Let us not compare our family to the different families around us. Uling atin yang konkretong kwento, atin yang sariling aksyon, atin yang sariling timing ing pamilyata mo. At etaya sana pupwersan, kalupa daring aliwang pamilya na sana makaniniya, sana makanya niya, sana makanya niya. Uling ing pamilyata mo, atin niya mo namang konkretong itsura, atin niyang konkretong kabilyan, at atin niyang konkretong parasan. Ato'y ni sana ing maging panagkatamo, maging panagkat, kaya katamong ngening Domingo. Tabang panikwanan tamong apusan tayo, ing meging pamilya ng Kristo, alibutan na rin kayang dakalakamalyan, dakalakakulangan, libutan na rin pa maging perfecto, pero meging banalya, meging mayapya. Ita mo man sana. Let us learn to appreciate our own families. And let us not compare. Taya ko kumpara. Uling ingke katamong mismong biye, ing mismong pamilya tamo, atin yang konkretong itsura, at atin yang konkretong kwento, atin yang konkretong parasan, at atin yang konkretong pahintungkulan. To end, nga na nitang metong talasulat, our family is an avenue for us to encounter the perfection of the divine providence. Ing kanong mismong pamilya tamo, metong yang lugal, nung nukarin akit, ampong akatagpo tayo, ing divino ng grasya ning Diyos. At ita mayayakit, libutan na rin dakala kapag subukan, pero manatili tamong abe-abe, at pagkapilitan tamong maging banal. We cannot be perfect, but we can be holy like the Holy Family. Amen. Talakan tamo po ti pasya, kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya
King Diyos, ibpang mayupayang tuto, linalang king banuat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upayaning banal ay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ibpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alangangga. Amen. Kaniting kafiesta na ning Sagrada Familia. Manalangin tamo para karing kay katamong pamilya, para karing kayanakan at makatwa. At nga tamong sumabi at manalangin, o Ginu, pakiramdaman me, ing balayan. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding anggang kayanakan king yato, kamtando ing sablang pamangan, lingap at lugod a kailangan do, manalangin ta king Ginu. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding magbabayin tao at magdadalaga, asog puro ing karelang duda at kabiguan, manalangin ta king Ginu. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding pengari, akwarong ay intindihan ding kayanakan, at ila naman intindihan doring karelang pengari, manalangin ta king Ginu. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding usto na edad, manatili lang anak a puso, at magumpisang mibyebye king milabas, manalangin ta king Ginu. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding masulong na edad, eratakman ing pamagdilidili, at milako kapanaligan, malingap lasan ang mitmong kagalangan at lugod, manalangin ta king Ginu. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banitangan, mikaagyo tamong mibyebye payapa, kaya bening metong at metong, kambe ng Kristong mibubuklod kaya katamo, king lugod, manalangin ta king Ginu. O Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mo. Ipa, galame na kami ning kekang familia. Sopan mo kaming bibyebiyan ting kekang anak, king metong akasalpantayanan, metong akapanaligan, metong alugod, ngeni at kapilan paman. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayo at kanakong daon matanggapla, arapaning Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan me iting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Virhen ay induning Diyos sa ting esposo ng Iyose. Pisan metungan mo sana rin kay kaming pamilya king kapayapan at lugot. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ante mo Iyat rin, nayo ring puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kang parati numan ka rin o ipa. Diyos king alang angka at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong Kinumi. King Aldo iti kakatmuan mong tulad ding puso mi. Ngayon aki kilala mi kang Kristo ing pangapahayag ding lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi. Dapot ngeni mayayakit yang anting metong ke kami. I Kristo yaing anak mo bayo pa ing sablang panawon. Dapot ngeni mi bayit yaking panawon. Dinatangya ban iyang ating sablang bagay king kayang sarili. Ban ibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan. At tayran ing ketawan ibat king pangawale na king karelang kayarian. Uli nito, kambeding sablang koro ding anghel karin banwa. Daralit ming kekang ligaya. Ngaming makyabelang tok ng babye kapurian keka at ngaming ngening masayang kakanta. Tunay ka pinpanalo ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Ulin nito pagparalumpumi, ing pabanalan mula reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lupking pamaylas at kamatayan na kinuwane ing tinape, at pepasalamat yakeka. Pirasune at binyene karingkeyang disiplo sat ngana. Kwanan ye iti iko nganat kanan ye, itiya ing katawan kuwami dawon.
para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat ya keka. Biniyan ing kalis ka rin kayang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan ami bubu para kekayot para karing sablang tao. Keta mi patawaran lating kasalanan. Daptan yeti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo, darawon mi kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Arsobispo, Pasyan ing kay kaming Arsobispo Emerito, ding sablang Obispo Pariang Pon Diakono, at deting kay kang pamilyang tinipon ngeni, ban makisan metong kaniting pamipasalamat king Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye anang angka. Ban kaya ben ang Maria, ing Virhen induning Diyos, kaya ben ang San Jose, kayang pakamalan na esposo, kaya ben ding apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at inupad king malmong kapurian king kekabanan ning panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagong ning panana Espiritu. Pupurian dakat parangalan, magaman king alangangga. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Heso Kristo, kay katamong talapangapos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan ya ing babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kainan at pamikasala, nunelawen mo ing kayapan at kabanalan ning kekang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari manggaman kingalang angka. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabe sanang parati, kaya kayuman. At keka ante mo rin. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayuman. Niyo ing kordero ning Diyos, sing milalako king kasalanan ning yato. Mapalat tami tamong mayaws tanggap kaya, king banala komyunyon. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat iyag kasmiyang amano mo at kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, isadsad na katangan sana, king ng Amen.
Mapilan kapabaluan mo po. Mumunang dili, potang alas 9 at intamo pa pong misa. At potanggat panapon itang alas 5:30, milipat yang alas 5. So yung misa tamo po potanggat panapon para king tauling aldon ing kay katamong pamagtriduo. Anting kapag sadyan kin daratang tamong kapiestan, alas 5 po ning gat panapon. At kaya rin na ning misa maganap ing kay katamong pamamendisyon. Kareting stage ang pong canopy a megawa king kay katamong parokya. At bukas, para king kay katamong kafiestan, ing misa magumpisayang alas 4 ning galingaldo, alas 6 ning abak, alas 8 ning abak, kapanimunan da ring kay katamong obispo, apundong ang poyapo seto, at itang alas 10 ning abak, impong manimuna king kay katamong banala kapag masusyan, alang aliwan une ing kay katamong kabalen, i-Cardinal Ambo David, at itang kayari nanita, takikiya po ing binyag, itang misang 12:30 noon, at intamo pa pong misa, karetang eme kasimba, at intamong misang alas 12:30 ning ugtong alto. At kayari nanita, ing tutuking misa alas 4 ning gatpanapon, apanimunan da rin kay katamong kabalen a pari, ding ega-naganang meging pari at taga-Betis, itang alas 4 ning gatpanapon po ing misa da, at ing kay katamong tauling misa,
alas 5:30 ning gat panapon. Apanimunanan ning metong karing kapangpangan na obispo, Bishop Bobet Malyari, ing obispo na ning San Jose, Nueva Ecija. At kaya rin na po ning tauling misa takikina ing prosesyon. Ing prosesyon magumpisayang alas 7 at etamo po balo nung nanong oras siya mayari. At kaya rin na po ning prosesyon kanitayang maganap ing championship na ning basketball. Nyapin po agkatanda kayo, makyabe, kareting mayaliwang kapag masusyan. At dakala salamat po, karing miyaliwang paralan na pamanyo por tayo at pamakyabe, karing miyaliwang programa at aktibidades ng kekatamong parokya. Dakala salamat po kaya kayo man. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Alang anggang ipa, pag nasanming mi biyebye antiri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kayabe mo at ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang pasik na nga na kaming marap karing kaligaliga na ning biye. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Let us not compare our family. Yes, it is not perfect, but we can be holy like Jesus, Joseph, and Mary. Kaya kayo nga po sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya ka, Antimoy, at bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, kambering kaya kayong pamilya at pakamalan, ning Ipa, ning Anak, at ning Espiritu Santo, Amen. ing bisa mayari ne umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Gusto